Mutageri wa Meru TV ni ntuko ya kenda mweri jojo mugwanja mwaka nijo angiri jere mirongo iri na ithano ni wirigiro bwakwa no ithirito uri na ntuko enjega iri ntuko ya Jumatano ntuko ira yonekene kwethora rina manto kathumba jegie siasa cia kaunti ya Meru na nkoroki nthiguru yonde ya Kenya. Muthenya jana arua iteguro Rais William Ruto akirita ntumiri yawe yegie maandamano iginto kingi ni twithira tugikujira kinya uge ba mutongeria wa DCP na nkurukia tongeria barotereroragana na thirikari ikinya bagita uge bobo egie maandamano na nkuruki ntangurutano ira chethirite chikionekana aja ndene ya nthiguru ya Kenya. Jaja na jange za maingi tukuthuranirite ndene ya ntatu chietu cia Meru TV utuko onimbita Dennis Mutima Muthomi monanirie to mathithi ogorobona arua ni Paul Ngonjiri Tomberie na uge bomutongeri wa mugongo ni aria rais wa nthiguru ya Kenya Dagitale William Ruto no nachumirite na gutarire manto kathumba jegie maandamano jambe umbithi kana Gen Z aja nthigurune ya Kenya. Kulingana na rais augete ati atongeria barabara rutarorogana na thirikari ni baba kweja na mbecha kirimbe umbithi ni kenda mbe umbithi baba bomba gwita na mbere na kuandamana ni arankurukia riteta mukana jumurito kiri antu bara bonde bakethra bakibangania maandamano jawinyangia kuthukangia na nkuruki kuiya into bya mwingi bobo nibuge ba rais muthenya jana arua kiri mantu jaja jegie maandamano. Tuache ukabila, tuache chuki, tuache kiburi, tuache madharau. Sisi wote ni wa Kenya. We are all Kenyans. Na hakuna Mkenya bora kuliko mwenzake. Sisi wote ni wa Kenya. Ama mnasemaje watu wa Nairobi? Tumekubaliana? Na kuna watu wanafikiria kwamba wataendesha fujo Kenya hii. Juzi wamechoma mali ya wananchi. Supermarket imeporwa. Wameharibu mali ya wananchi. Wameharibu biashara ya wananchi. Na wao ni viongozi wamechochea hiyo maneno. Wanalipa vijana kwenda choma biashara ya ule. Kwenda choma biashara ya ule. Wale wote ambao wamepatikana katika hiyo njama ya kuiba na kupora mali ya wananchi na kuchoma biashara za watu wengine watachukuliwa hatua ya sheria na wote watafungwa. Na wao viongozi wao, we are coming after you. You cannot sponsor violence in the Republic of Kenya and expect to go scot-free. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nataka niwaambie wa Kenya, mtu yeyote ambaye anaenda kupiga polisi, mtu yeyote anaenda kuvamia police station, that is a declaration of war in the Republic of Kenya. It is not acceptable. Sijui kama tunaelewana my friends. No, enough is enough. Haiwezi kuendelea tena. I will protect property ya wananchi wa Kenya, maisha ya wananchi wa Kenya, biashara ya wananchi wa Kenya. It is the responsibility of the government of Kenya, which I lead, that is going to make sure hii vita ya kuharibu mali na kuchoma biashara ya watu itakoma. It must stop. Sijui kama tunaelewana. And we are going to use whatever means that is available to make sure that we stabilize the country. We cannot accept mayhem and anarchy to destroy the development we have in this country. Sasa mimi naulize watu wa hapa Kilimani. Nyumba tunajenga kama hii. Ati watu washenzi wanakuja kuwakisha moto wachome. Surely. Ni nchi tunajenga ama ni nchi tunabomoa? Alafu watu wanatuambia Kiingereza sijui siasa nini. Hapana, that will not go on. You can call me whatever names you want to call me, but I will make sure that there is peace and stability in Kenya by all means possible. Sijui kama tunaelewana my friends. Hapana, hii kuchoma mali ya wananchi itakoma. Mwananchi anahangaika miaka nyingi kutengeneza biashara yake. Mwananchi anapanga mambo yake. Alafu mtu mwanasiasa, mtu mjinga anakuja anapanga maandamano, anapanga fujo, mali ya mwananchi inaharibika, alafu wanatuambia ni siasa. Hiyo ni siasa gani? Hiyo ni siasa? Na kama wako na mpango, si tukutane 2027.
Na tukerekana na ripoti yu ya kiuge Borais William Ruto twerekerekere ripoti ingine aria ntuko inkai nyuma ya rari governor wabairi wa kaunti Meru Kiraito Murungi kutariria mantu kathumba jegie utongeria bwa kaunti Meru na nkuruki uria ubatere kujukuta waziri muno waziri wa urimi ndene e kaunti ya Meru bamwe batongerete ni bachumirite na kumeneria miario izi ya Kiraito iria augere kwina rutere rutiumba kubatara kuthurirwa waziri. Omwe watongire baba ni umwe baraba kumereria matagite kya mujumbe ndene gicuga bunge kya Buri ureje Keneta Charles Mutwiri urawonekene kumeneria Kiraito Murungi bunene akiwa Kiraito Murungi neka akogeria kureta rumena gatekate ka ntere ngara gatekate ka ntere mwanya cia Meru. Mutwiri na ugete kinya Kiraito Murungi kirika gita kawa konde ga utongeria kumare mujumbe monka tonyangabana na senator atidritwe akigeria kugwata njara bamwe bambe umbithi ndene ya utongeria mwendo laibuni ari na rugono ru. Charles Mutwiri noro kumereria matagite kya mumbungo wa Buri na ukirerete Kiraito Murungi nikira kuwa miarie keru arue kuwa Meru itiona muntu akunenkerwa gite kya CS ni urongo buru Kiraito araugire uga imenti mono side imenti batu tutina mutongeria uto umba gukira kana uti muntu urakura umba kwa mutongeria aja Meru kiuria kira tu nakyo kiri mutongeria wetu Kiraito ni atia turi muri atire uwe Kiraito igitarira wa savire thirikari ne kana tukwete kana tutongerete miaka tukwete gite kiu miaka 35 no wombere gukuria umba kuga ucio nwe mutongeri umba kutho no gwatire njara na uwe na kiama giaku kia mbasi riu kuga ati uti muntu urio umba kwa mutongeria ri kiama kiu giaku igarungika muntu rutere rurwa imenti kulukia kiaria Mutwiri na wete baba kari ya mbeu mbethe ibareanete na siasa cia mpatho burua akaunti ya Meru tu siasa cia ukabira itwarekanira acio ndukie thaici batu tutije ukabira mantu ja tribal bajo tuije Meru imwe na Meru ene otukwenda so batu tumbo twathurana antu imenti ba tigania kana igembe no ntu batu twaguranire tuthoma skuru imwe twinde turi antu bamwe batu turi antu babethi tutegenia atongeria baraba tutongeria nikenda tukomba kuba gwata njara nawe akiriki ariua mwana wetu CS Muga batu antu babethi tumarire twama tukagintu kingi tweta kimbi twenga na polisi twalingwatia ngasi Kenya msima baraba batikire kuandikirwa mwana kana muntu umwe batu Meru kwa batu tutumba gukira tuona gitikira gikenda kujukwa nte kumeiba aba kwenda kujukwa ende tukumenya no kwenda utunywa turuga atire igitare uhuru itwae kanya na itware na CS bairi thaiti thai atongeria betu MP na senator bana uchore na president ri atubatiri kutho tuna gitike mo kana bibatiri kuongero bikabi thatu turuga atire Meru nene na tongero etinde kia CS Muga gigeta kira tugagikaria no tokajukia na batu turuga antu babethi tunathiri na tutekwenda bo tugeria no ntu bambiria gutagi stake uge CS Muga ikwenda tuchokia kaire street ine na tutekwenda choka street ine kaire na nduga kumire tariki 10 iro tukambiria micemani yetu ya kiama gia PNU ikambiri cioro ejeruire rewithirire makutano ntariki 11 na ntariki 12 tukethwa twina tukaribishara ingo yetu bana mugeni wetu Fred Matiang'i. Ripotera Meru TV kuma Buri mbita wa mwende wa laiboni Nkatho cia mwanya mwende wa laiboni no ntu bwa ripoti yu kuma ntere cia Buri kiri ripoti ingine ati uria withagirwo hari manager gicigo bunge getigane East Alfred Mwirigi akiaria ndene mucemanio kiri rutero kangethia wandine ya Mikindori kiri gicigo bunge kiu getigane East na ugete ngugi cia mubunge wa Nteriji Mporo wa Buri ni chethirite chikionekana kiri kona chionthe cia gicigo bunge giki nkoroki na uretie akari baba gwita na mbere na kugwata mbaru Mporo wa Buri nikenda kurikiria miradi yonthe iria arekitie na kwambiria. Mheshimiwa Mporo akaria kiumba kithirikari Ruto alumite na akaluma akamunta na ndwara lakini tukwira boringire Mporo kura bamutumire ta kuromba into kiriu kwi barabara ira twine ya mulika Mheshimiwa Mporo na mirombeta na ingwitika thayire advertised yethetera advertised process ine ekuma mulika yetara junction ikaena mamukorone ikaena makirumone tibukorone ikaena makirumone yeta mwake aturangage yeta mukothima Mheshimiwa Mporo na miromberete lami okiakwa iliere kuna tene anjire wekirwa lami ire na mwaka ikinya TV-ine ende muntu otiania areto kuma Mikindori akaina mamulika akaina mamukothima achoka na atura TV-ine
aiteria kunate atura mekindori renge atakinya teri ketha lamisi etate siekirwa into bibionde ikiruto bire maketiera kona emulika iromberi milioni 180 ke thirikari eruto na ire advertise netete kunenkanirwo very soon yanjire wakwa kuma kiruto milioni 180 maketie mekindori ekoroi baturire thoko thai benda ire njirene beterete maketie bithwa thai thoko era ni kubithwa na ya milioni 320 kenda omba kubithwa na rantu beto bona kwenda irito titi ya era tukuria mekindori Mheshimiwa Mporo amiromberete milioni yana cia waka osteos thai turari na antu Batharaka University antu ara kweta wakonjo na ara ofisi ya chief wetu iri Mheshimiwa na kwenda kureta university no na mbeca ira abangita wakacio abangita ciuma kikindi kino ntu mutori wa itiara no Batharaka amuringa ndike ni araruta mbeca university yakwa tukia kulwa marware tuko one term ekurubara tuturirie thoko pa tukwenda irinto njirene tutiona ko baikia no tuthoko erekia kureka wako ruari tukwama ekurubeto baria njirene na batichoka thoko no tuthoko orendri marinya ibaninya enjiko bationa kwenderia tulwama mwaka 2027 tutona bakubithia tugiakua one term ona barabara yuko ona thoko ere mulika ona mbi university bionthe biwita utibio tona na tuno tuturi antu baba ume itugumenya ruto atengwa 2025 itugumenya atengwa 2026 para bakwendro mwenga ketha ba mwenga ba mwenga 2020 mbithio toke akuya ruare tukamama tugwaka turie kiriwe mwaka 2027 nkileo kaguthungutha tuthunguthe tuthukia ore kambure kiuria antu atua one term ruare la mission the sietare atugendelea kwa tu term 2027 yekinya kila chioka uthungutha tugathungutha ri twithira turiti kana twithira tumei ombonieni twithira tumei ombonieni twithira tumei tukerekana na mantu jegi gicigo bunge gya Tigania East turekerekere ripoti ngene haramonini wa speaker wa bunge ya Senate uria kinyanwe senator wa county ya Meru Kathuri Murungi na menerete wenyange burabo ethirite bugikojirwa kagitene kara kuonekene maandamano ja Gen Z mono kagitene kara barakungwa gaira saba kuringana na Kathuri Murungi arombete mbeo mbethe gutigira neba kuibanga na guchwa atongeria kuma maturene monka kauntini nikenda bethira bari na njira enjaga ya kunenkanira mateta jao amwe na maendekithia jaja Jeff wagituma na rugono ru kwithirite kwina maandamano ntuku ijiri tariki 25 kiume mweri jwa June na then mandiri kurai na saba ndi ukomemorate saba na kiri demonstrations ira tumbite kuona itigwithirwo igitambwega kuringana na ora sheria ikuga batu Meru tutitwire kwithirwa twina ntetwera nkuone gita na mbere kuthukia property cia antu baria pejite Meru nikenda bagatutethia muno gutethia betu kwandikwa katiba yetu ya Kenya chapter 4 ira ina Bill of Rights article 37 niete a Kenya rutha rwa assemble rwa demonstrate rwa picket na wikia petitions onaraba kwenda na otemo Kenya origiritwe kuthithia mantu jau jonthe kinyoga enda kuandamana every day for 365 days nwitikiritwe na egwe uthithie maandamano kuringana na ora sheria kuga itutige kuthukia into bio tubira twina bio na Meru ni turekeri mono nontu nayo Meru te guntu kwandwa twaragia mantu jetu ethire kura tuga tutiringira muntu fulani nontu tutikumwenda kura yetu niyo yaragia na tukaringira muntu ungi maandamano ija megaragia na bobona kura ntu babutonyera ki maandamano Gen Z inkwenda bumara bukiaragia mono ura bwenda gutethwa na twina forum nyingi tukiuga gaturenda MBCD nembugite personally ndi senator wenu wa Meru ndi tayari twenginjaneni twarieni nendirogera actually the best way forward ni kuthithia twina leadership Kenya ya na babethi antu babethi right from the sub-location level mwanka location mwanka ward mwanka sub-county kana constituency na county mzima tumenye
twenda kwaria kana youth bethoro bena issues baita mantu yo kuma mashinani yakinya at the county level ibao tubati kwenja nabo nikenda tumba kumenya challenges iririo na thina iririo nikenda tumba utatua maandamano jatithuki na ijamega je peaceful. Akariba kuma ntere chia Nkunga Kirua Nari kirege chiko bunge kia Bori nibachumiritie na kurita jamwe mathina jaraba gukurukira ntere u nerabogete ati nibakunyamarua ni njogu kagita kwa kagita endo kira kithagiro gikibekira sara mono kiri miunda yao nerande akariba babarombete atongeria bonde barani ba county na nkuruki bathirikari nene gutigira nibakubarika na ntere izi kubatetheria kurwa na kana kuthiria mbithukiro iji cia njogu amuna kubenjera ithima nikenda bakethira bakigunika na Rose Mwenda Olaibuni kuma Bori ena rugonoru. Akariba Nkunga nereri wandini ya Kirua Nari Bori nibachumirite kutheta nontu bantamera betite na mbere ote mwanenja untere iu o amona kuwa kinya nyuma yo kwithira bari ukuna mwitho bateona tuluitwo kunda buru tunyamarite iroje tutona nyako tumama nyamaroje kayo matende yatina yani nyaka roja kuringithia nyako athamba mama bobwega ateona ruji aya twatande ngi tutiko mama njogu yani ugiokira tuko rigwa njogu igitire rigurengana kana marenge ja mukuru muturio ngo jarariro marenge nkurukia 300 arabu nani no toro bweko twatura thirikari ra ikutha ici kithea bwe na imani na mwana itira no na kura musiatire nibo mutethie tonto kure tukuga tukare no mubukone aboma o kona thirikari na ume no njogu na ume onto njogu riteke ukethira ikiri thigenke nekethanga gesetika kamwe kanini akinya kigita atia yekaringa nthi kona ito tumba kuga na ndi batwe twi maigona jambi tontu angato setari ombo mutukuja tukiri na ndi kona kuthongi itogere ibeje bone ara kwena sinda kabisa ithai nini fence yubone kethai mwangi ote jubekere mwangi omwingi kethira imbieteo bamenye imbieteo antu ukara bukiuga ibo tukaria na tukara rwe mbiti keja cia tuthiria itukunyamarwa muno injogu ici na itukuromba thirikari yetu tafadhali yona uria kathithia ontu batu turiganiritie na mwitu nerija eja igeta ikathiuruka ekeja kinya na rami yachoka igatonya eje kauna kinya wirigita rwego yeja igakinya gikingi igatonya ikaria kinya wethwa wikirite kathigenki ikauna gikingi kia mbendi igatonya ikambiria kurabia bie mundene Nkunga twithina muno ya ruji kinya ruje rwa tukunditwe iroire rwetaruire keja gatu kakeja njemwe kakeja wingi kakaura na itwana ruje na kwamba ati bakiariria mutaratara ya thirikari yo kuria antu bara banyangitwe ni nyumoi cia kithaka bariwa bokinya nyuma yo kwinyangirwa imera bio ni nyumoi yo tekintu bona kuma kiri thirikari na kaita karabera cia kuthiatira bera wa betere twomirwo tekintu ya kiu beja ntuku imwe beja banengira bai batatu bakagwe banenganira ko nandi nitetekire thirikari ri sawa renya thai ku batura na ara kwangi mwita kuchwa mbeca iu tekintu ya kiu kionora kuna ndeba tige kuganga mbeca ngacha njogu tina kana mbitio tekintu ya kiu na ndi thirikari ndi kuigwa kwi gintu iratumite ndauga na arua kambite mbonekera gwikio no batumire no kithira bomba kundia ngita ndeta nderwa report yaku etwinio lakini utike baragitata iro nkuboria uga tutikuigwa mbeca iciratumi bauga ri twina report yaku ndo utembeca baragitata batuma twakuringira thimu tukwire na rero mbario kire thirikari kuyukieta alere mpoini kendo bonokia kire nyumo iji o amona kugeria njira ira baumba tumira nikenda babaturira ithima kinya bia ruwe ntere iu na ndi tukuromba tafadhali thirikari ni tuigwerwo kiao yone ore kathithia kenda nyumo itiga gutwangaikia kwa thirikari kombeka atongeria betu bakomba gututulira no mbu no kwagua tukona no ruji kuna thirikari neja tukariria njogu na tuthire na ndoje tutona ndoje cikungana mbije twina project yomba gutethia antu babaingi sana lakini emamira ni itonga birume banari na are guru Nkunga etenda kuonewa
watu twatura tukinyinya yale tugatumira twetu nya kuthama bezo gagita ate gakaura na ndiko una thirikari keja kumba rwa project rukeja kuthithio bubwega kabisa ingwete kiote muntu ura thina ndene nkungeji nkiripotera Mero TV kuma Bore mbita wa mwende wa Laiboni. Katho cia mwanya mwendo Laiboni kuma ntere cia Bore mbitikiria turinge gataro getu mwiko twerekere Munka county Mutori irene county ya Tharaka Nithi ni ara akari ba wadi ya Mukothima ntere che Kirundi ni bakuteta nonto bo agibo stima nikira bakuria mujumbe wa gicigo bunge kia Tharaka Gitonga Murugara kubarikana Ngoroki ne bogeta cukuru na kinya obisi che thirikari nteniu itekuthoikana itegwetana mbere uria gukubatara nonto bo wagi bo mainya ja stima Ngoroki baruga thoko ya Kirundi kinya yo ne choketa nyuma kire manto jege biashara iromba rero nande nikire mujumbe Murugara kutigira na kubekira stima nikenda baga karata karibange ndene ya county ya Tharaka Nithi ndagara waigona nombere kuriongera karibaba kuthikira matete jao na gutubanganiria report na njira intariru Agari Kirundi rere wandinia Mukothima bakuthetekera bakugiwagi bamenya mastima arabakere bogete amana kwithora bare no obisi cha thirikari cukuru wa mana cibitari guntuko koko watotungata ikenyamara na kinya biashara ikiringikana na nonto bakwaga stima Kirundi ukaragita rera aya muno ete stima na Kirundi ni ndi kuota ya mbio ya thiite location ara njinji Gitongo Murugara aumite nonto ni location yake na in fact Kirundi yena kambi ya polisi yena chukuru secondary yena primary na institution tainu itena stima ntikuona tukiendelea bwaga na mugongo tikurote na kithomo agata nimbi ikwenja nukono mareru makari nonto ukaikwenja chiringi gana ukamata na wiki chiringi 150 ero tikona kiongo iko stima gana mairi tukaithe tukona kwina simtari kwina thoko kwina kambi chukuru primary twini yao twina secondary na kana makanisa no tie stima ndero mbara wikire mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara gutigera na kubondokera ntere ino ko baitega mwino bogite kwa myanga kathomba wabo Gitonga no aturiganirwe twire tukuyiru ni raga kube kwa aturi batira aya muno tukare chacha wa bai munene otibo ngetomba kuga nago wakara ko ya Kirundi njoke me ya Kirundi ya stima na stima Gitonga no kimenya igwa akuro kezonda kudo thite kweli wena akirie mbega na tukuthikira antu ukibera kandu kwenda ngaba lakini gwaku nore metiko stima ukaomba au akuongo kuma ukaomba hata muje wa mtoro ngatakomba kurutha muju waku Murugara gwatwirire kuma na ndoga kuthungira Mwanka Karambani kurungia Mwanka Kirundi watige simitari ara watutigira ara to wakendi yani ya Mwanka kwata stima etongere kwata nerenge wego nonto Murugara otwage tuo na chibo na ragwe na chibo nanti kolongwa watu akage tuo watu origire stima yetu kamina na monko bedia bua nambi tukorera na kiriro kinene muno tuona kana Kirundi yomba kuona stima na mukaji wothe wa Kirundi na kuigua kiriro weku na itogeretie kuria thirikari sana na this time ngwitigia batuthikiria kuma wandia Mukothima gicigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV gitoka mbeta ndagara waigona Riboti une gutwa kanyaga kwethirwa tukimagaruka ndeka inkai ugeta kuraja tugacokera na nteto Ngoroki Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na style ile kwenda Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated,
Duralong, Roman Tile na Magorija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey na rangi mbingi rowisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Nkoroki netukamataira ateja betu mabati Mwanka Mochi. Duralong tore Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Dedea turataukirwo ni umwe wa endo betu nitujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendibo mwathani Murungu. Hamwe na bo nitwambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia ja Cool Breeze Funeral Home. Iji nio mogenjeru Brumeru iria iri mwekano jo barabara Kirachene kilomita 3 wake kuma Meru National Polytechnic barabareni ya kuerekera na Nyuki. Cool Breeze Funeral Home nitojanaga utungata tabo gweka meri na kugeta postmortem na mareijeto neja kuguna mukojo waku. Tore na gontogo kunene na kotheru gwa gweka meri gari chao kamata meri na kinyama dhandoko netoboraidia na kumeria baria bataukirini endo bao na njira ya kubaridia mbere ya tuterodhora na kirombero gietu. Tore na parking ya kongana restaurant na minimart aria teja betu baurokaga beterete gutungaterwa. Kumenya manto nkoroki toriongero bichine chieto Kirachene Meru kana toringere dimo gukurokera namba iji 0798 715 653. Obichi chieto irugoragwa mathaa 24. Cool Breeze Funeral Home, for services you can trust. Kukwate ugeni kairi twita nambere na nteto chieto chia Meru TV ogoro. Twerekere munkantere chi Igembe ni aria mujumbe wa Igembe no thoro ijigena ta Julius Taitumu nariungirite miradi kathomba witi nambere ndene ya gishigo bunge kiu ireo gituo kia polisi kia nare obichi chendio na kinya sub county kana obichi chia sub county directors bakithomo ira ya kirungu rwa mbecha cha CDF nikira augete ati ntuko inkaichitete akethirwa akurikiria miradi kathomba ira ithiritwe ikiambirwa nterizi mukiri wa Nkonja mwandiki wetu anataka kuma ntere cha Igembe harina rukono kwa nimetembea kagua mradi unafika wapi kiujenzi. Ni mbunge wa Igembe North Julius Taitumu kaita kara aliongete kulaitha mirandi yawe irawetete na mbere ende yo murandi yura yo sub county director ona kinya yo police station ya Lare ende kaita kara wete mirandi neombete kwethere kwa meta ko kaita kanene onto kinya uspindi wa Lare no njarandi marando akoyerete na kuate ine kuleta mbisembe yake kituo kiki au kia polisi. Leo nimetembea pia katika ofisi ambao tunajenga ya sub county director wa education ministry. Hii ni baadhi ya mijengo ambayo ilikuwa imekwama hapa mingi katika Igembe North constituency. Miradi ya ujenzi wa maofisi ya chiefs and assistant chiefs na yote tukamikamilisha. Kwa hivyo hii karibuni tutafika hapa kufungua huu mradi. Na sio mradi tu kama vile amesema pale kuna modern toilet ambaye ni choo. Naweza kutembelea siku ya leo ili kukagua mradi wetu wa station na modern police station Ilare. Kwa hiyo ilianza miaka 12 iliyopita.
lakini ameweza kujikakamua ili hakikishe kwamba hii station imeweza kukamilika. Na hapa ndani vile mnavyoona, this is a modern police station ambayo iko na kila kitu ambacho sisi tunahitaji. Gari police station hii ni ya zamani sana. Unapoona ile majengo ambayo yanatumika sasa hivi si ya kuridhisha. Ndio akaweza kuchukua hatua kuhakikisha kwamba hii mjengo inakamilika. Oriu bakiari ni bawete kethreitetheri hantu muno ona kinya askari bawe kintobio birio computer na intobingi kathomba ona kinya kiri customer bo kana abungwa bakethe bakiria hantu aya. Ukiangalia hii nyumba ni ya OCPD. OCPD ndiye mkubwa wa South County. Lakini pale unaona pale anakaa hasa ni kulumiza ardhi ya South County kama hii. Hivyo ndio ukienda pale nyumba ya education office a sub county of this stature, ukienda pale ni makaratasi, ndio ofisi ya serikali. Hata kompyuta, hata vyombo vingine nyinyi mmepitia hapa, na OCPD mwenyewe amesema hii ni station ya zamani sana. Hata ikusema kulingana na ile miaka imekuwa haipasi kuwa hivyo. Ndivyo alikuwa anaeleza nyinyi, ingekuwa imejengwa kwa sababu is a very old police station ambayo imehudumia watu wetu. Itakapokamilika itaweza kutusaidia hata sisi maofisa tutakaa mahali pazuri, na vile vile wale customers wetu ama clients watapata mahali pazuri pa kuweza kuhudumiwa. Kiripoti Meru TV kumalare Gembe North beta mokiri ankonja. Kire riboti inge mutegeri ni ati ikundi mwanya mwanya bekuma ntere chia njia kana wandi ni njia iria iri ntere cha Gembe Central ni batethekete na hema kana tenti amwana itebye gukomborithanwa kuma kire thirikari ya county Meru rungu rwa MCA wandi ya njia urojikene ta Mwenda Ali akiariana metha nteto ya Meru TV. Mwenda Ali na ugitaga tigira ikundi bionthe ndene ya wandi iria tongeretie iria ni wandi ya njia nibe kugunikana manto kathomba kuma kiro tongerebo county Meru rungu rwa governor Mutuma Ntuithingia murithi waba kuma ntare uche Gembe na ripoti yu. Kimwe kia gikanisa kuma rutenero muringene ndene ya Jia Ward ni gitethekete na tent inene iria bakethero bagitumagira ni untu bwa kwithangu ciao o amwe na kuromba mbeca gukurukira yo. Gikundi kie githetheretwe ni MC wa rutele ruru urawizikene ya Mwenda Ali na nowe munini wa speaker wa ndene ya Meru County na alikitie kuga ati we na citaniritie nikenda komba gukiri ikundi na ningi antu bara bati ikundi ne bomba gutonya no to thirikari itethagia muntu uri gikundine. Rwari yo kubareterete tent ya T50 na tukumba kuba tent yu na tuba itegiu na matoyo ndero kumbekana no tuko na ngwataniro oinde MC onjia na gavana wetu Mutuma Ntuithingia na hii program ile tuambiritishe kwa empower tubetu na mashinani na tengira ndari mbayo twaerenya kundiki ambayo mazingira tuwire yo impangilio ile twina yo kwa empower nto mashinani na twadiria kwa yana tent no tutugeta kwa kundiki tent saidi ambayo saidi murgene kundiki ya Kilune Tubaya na kinjike Mutine. Tuwire program yengi niyo tuyite nione kwa yana check charitable banking program niyo twameanjiria kiumbe kimwe kuma tai kudije mlibi kite request kwa kwenda kwa ngori sheria kwa kwenda kwa ngugu cia kuredia kwa machine shira kuhachi kwa kwenda kwa watu machine tulato kulambe gari na program hiyo ndio tukaendelea na shushe kwa watu wetu mashinani so ruare ntuku kuerwa keno ndo kundiki gitari ya 10 ruare tu bate na membe bawiri tu sana Kumibila tuendelee kwa thirikari ya gavana Mutuma Ntuithingia support tukona nao shoma nilia muno ngo ira kuendelea nacio.
amemba ba gikundi ki bakiaria ni bacoketie nkatho iningi mono kiri MC wao Mwendali nuntu bakubarikana kuba tenti yeji amwe na ite ngucokeria thirikari ya gavana teithingia nkatho bena MCA wetu Wanjia Hond nuntu boturetera tenti tukuibwea nuntu batenti batureterete ibwea ba empower wa mama na tentira batwarware kanisa neye kana kire kundike kyanji KMC Kangons Kingdom Manifestation Church nontu bwa muno bathithia naibwea twetana mbere kurombera thirikari ye tukeya kuoya kanya kakura tenti ye tukeya kanya kalaya muno kana inya tukarea kura kwa uo kumi gucokere Murungu nontu bwa utunankera mwesimiwa wetu nontu no tumite twithira twinio Andi baugite into bibika batethia anene nuntu bakureta mbeca gikundi-ini giki na bombe guciukiria aturetere tenti yetu wa mama kumenya tenti ye rira tureyo komborwa tukoya mbira cietu twaika akaunti-ini na twaika akaunti-ini tukaritithia cia ngui na ikundi kietu kiaitana mbere nontu kwa mwathani batu turuwa na paturi mwenda ali na ngabana wetu mutuma twethingia turuwa ni teni bila naite kwenda kwariria anto baba bakureta chochezi bakabwithia maandamano pato tumera ndaka imbite kubwithia maandamano itobera bakireki taini tara maendeleo na muthiu yote tu Mwendali bena mutuma twethingia Meru County teni bila mbure Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe njia Igembe Central. Kere ripoti ingi uria wari gavana wa mbere wa kaunti Meru Peter Gatira Munya uria nkoroki niwe mutongeri wa kiama gia PNU Ajan Thigurune nethiritwe agichumiri na kwariria ndiunga iria arabangia musafara jo kiama gia PNU amwe na uria wari waziri kwa kagita kamwe Fred Matiang'i akiaria na mandiki ba nteto mathaja makaiza kurukite Peter Munya na ugite nandi ndiunga izi ya weta kiama kia PNU amwe na Fred Matiang'i iria rigiri kwithira bakirionga Meru niombete kwithirwa igitirwa uzo no kwithira tawikara kiriuga bugo Munya uria wari gavana wa mbere jawe Peter Munya nombite kwithirwa akiuga ni baratangazite ukethirwa kuri na ndiunga ya kuriungia muchore wao jawe bwana Matiang'i na ende na nuntu bwa mantu ja migomo iji umbite kwithirwa igita na mbere na ugite ati ni kubangi michemanio yao eje ithukirwe kugie na kuragana na kwenyangia biashara cia antu nande auga bagutiria mwaka mantu jau jambe janyanyie amemba bakiama kuria urombikia tumbikia kuatambaru turi amemba bakiama na tuikoranire na Matiang'i au aenda kwa muchoroke ama kia PNU na au aenda tumuliungia na twari tuikubanga miwango eu tumuliungie Meru na eri mwe cha Mount Kenya no tuto yoyo muchamani yorari kwithira michamani yorari kwithira ya mbere tubange ngi lakini no ntubwa mantu yara ya karikire itare kurari na maadhimisho kana ukungwira kwa mantu ya sabasaba antu bora wa biashara chi antu chia ithwa tubamo baina kinya banja bangi bai machibitari bangi bakwite bukurikana nya kwina kana nya kanini karaurairwe tuona hii tariri tikubwira kubwithia michamani ya kisiasa na muno twero akinya kwi antu babangite gutumira michamani yetu kubwithia uhalifu bwingi saidi no information twinio tukwenda kinyo bwira itu network kithirikana na itwichi kumenya mantu era kuendelea twerwa kwi mibango irio
ya gukumira michamanio yetu anto baita baithie biashara chianto bora yanto bawe nyanto barabara itu michamanio ne wa PNU na Matiangi yo bakubuta ngweu kenda ritoretu yake amarithuka na kinya kenda ritorea bwana Matiangi rumba kuthukirao tuona no tutea siasa ekuthira ruari kate kanyake yakakubwide michamanio ibontu twa mirwamia kaita kaka kwithikira kathira antu baumba family reina cia thirikite chumba kwithira baina ururubu ikuniania na antu baumba kwita kinya kuona aba ichibitari na mantu yange maingi tona kanya kakate kubwira kubwide michamanio na ibontu tubwira twina nkoro inorito muno na tukiba kwa ubwe nontu turenda kubwide michamanio na inya muno tubwira tukwira Meru tukurwamya michamanio mwanka kanya ria ketha kayo kakeya kakubwide michamanio itukumenya na information itukunenkero itukumenya kwina antu thirikari ne bakusika kimantu yau nontu tubu menya ombira ndukene ndene mutindo ne kwithwa na ithia bongo tu bona na ari mukwitha kwa looting nona antu araba ko loot wa yukuma ndukene baiturana itwa ko loot ukona yantu ba ko loot nyagitha to ko tetu kwa loot kukwea lakini utikuona antu baite baikira monki nduka ya Magunas na waito kaibu nya na Nairobi no ya Maguna itagetetwe na kungi no kona antu ba biashara muno cha Mount Kenya antu ba Mount Kenya ni kwa targeted kima antu ya kuendelea na ibu ntutukua tutikwenda rieto retu twi PNU na turia atongeria ba kunjali antu bangi nitumirwa na njirembi na mikora ethuraniri bukona kinyera ya urairwa miti ya Ndhitangi Nairobi ikaurwa ya kamatwana no kuona kinyera kia aria borithi na borithi tio bauria na jau nijo na kwithirwa nkiona na ngigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene mutindo kangangi Northimenti Meru TV kongana kuna ati akariba wandi ya Nyaki West nande barenaga kugwerirwa na bobo ni nyuma mojo MCA wa Nterizi urawizikene tamobichi ikirema gutigira nako barumira barabara ati Nterizi bakiariana methante to Meru TV akariba babogete MCA ikirema thiritwe akenja barabara ire chitwire chitari mogo kagita gakaraja intokira nande bakuga bakomba kwethira bakigunika nontu bagwetitha na mbere biashara cheche kawaida na korukikire manto zange kathomba jegie motorire MCA wa Nyaki West jawe mubishikirema nonanitie uritibwa ngugi bunene aria bagwatanirite na gavana wa Meru omba kwithirwo agitura barabara iria itomba kuringithio kuma riria nthi yombirwe untu bubu ne bumbite kwithirwo butigite akari na kugwirwo gutangana kuonekana nuntu bwa nandi bariuga bakuona gitiro gikiega ona ntura ciao cikomba kwithirwo cigikura jagoni Nyaki West ndi kugwirwa nkoroki makeria nuntu bwa kwithirwa njira ira irari rinera nene Burundi ne area yetu ya Munindo naja Nyaki West ward ndi kugeria kwithwa ndina bypass nontu antu betu batirethwa bena kanyaga kega gwa sesirani lakini ukurukira mutumana woni turathithiria bypass njega muno monga twagwatania bypass ya kuma rotererwa Kagwangaro tumete mangaya monga tukagwata njirere nge Nyaki East rotererwa ndiene dayo njire une gweta through monga kagwataramia kendero na dai tukuchoke ngalo cha mwanya mono tonto njire kuthithirwa dosing ne kuthithirwa dosing dai na ndi tweregerete kuthithia grading na twekire moramu ira in bypass na ingire tithithio ichokerwe thithio grading bwega na iguthithio bwega kwina njire moro jweguru njire we kuma kwa Mombori nya mwanka kwa Gerandi naja kwa Kaburu njire we kuthithwa ne kuthithirwa dosing itigiria grading ethirwo grading na ndetu atere murungu atutania tona mbecha tugekira moram lakini ile ngeme bypass ile gekirwa moram ne ethirwo kila kitu ethirwo dosing ekuthirwa dosing ekirwe grading ekirwo moraming na mwanka compacting ethirwo injira
passable na hiyo nyo bypass ira tukeba twinio uterero rwa kujo wangeje wa kambiki sublocation. Patrick ondumite munito ine ontura yetu kirani kienderu ngucokia nkatho muno ntu bwa MCA wetu mbere kuma utongeria bweguru twinani no ntura mweshimiwa wetu MCA ura tuthithiretie mantu cha manene mantu ja bata tugwiritwe muno ntu bonjira cietu ra ithondeki buthongi itumucokeria nkatho twamwira ngai amutharime muno na ntura turikene bwega ndi mukari wetu ra riri na tena nchi amaniyoirie u ni kwa ni pega sana no ntu bwa MCA wetu bwana Mubisi no ntu bango gweje atwitira twe bwana Mubisi agwita ngwita kana gwito no ntu ngira igi kuma mbwanya pe bali yo taraere ni lakini kulingana na nguvu yake itaiji ni kitangwenja kana na Mungu amutethia. Mheshimiwa Kirema Mubisi na je taturugurira njira itaruguro kairi kuma rira untwire na rira ndachiaro na njara aba jujo bareo njire jitanga na kweje nyangira inda utinga ari njire ne kuga kurima ni akere onda twatura inya tutingithira twina gwirigiro njira tutura kwaria mantu anjira twara yingino tutingiga gwirigiro bwa kuthuganikira njira jeji ndosa kana turakte omba kujaje kuga kurima. Kwa hivyo mwitonga bora bakiwa twina kuguru kuingikiri MC wetu na twina kuguru guku nene muno nyakirenga bano tuge batwi igitarira kurari na mantu dene county na kwithira kwina ndoa tutaire agwa mathi nane atia na rire MC baraye bakiuga kwina byo bakwaga na kwina ora bakwenda twijara ije itwategaira na tukona jakari bo tibu ni interest cia MCA lakini mbuge ojo stemo kaliwa nido na demo kaliwa ijeje mbuge iturikite kuona interest isi itari cia MCA jongwa no tungugira tukona na ndeni ira tutonaga na jo nijo ndaija kwithirwa nkiona na nkigua ni kuma ndene ya Nyaki West North Menti Meru TV. Na kire ripoti ingine ate waziri uria withiritwo akirungamira iwanda na nkoroki biashara ini ni Wycliffe Oparanya muthenya jana arona mbere kwithirwa agikinya ndene ya county ya Tharaka Nithi aria etire monka kieni gia chuka picnic kwithirwa ari na gikaro na nkoroki kigomano na arimi bakaoa bantere u Tharaka Nithi kire kigomano giki kire giukari na arimi baba ingi barabo mbere kwithirwa bagikinya waziri Oparanya no mbere kuandamana na munini wa governor wa county ya Tharaka Nithi uria wejikena Tanyaga Muisraeli amona county commissioner wa county u David Gitonga murimi wa Mboko akurikithia ripoti eu. Waziri wa Cooperative and Micro Small and Medium Enterprise ndeni ya thirikari nene Wycliffe Oparanya na ruthite gikaro na arimi bakaoa ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi gikaro kiria gikuruthiritwo kienini kia DC mujini wa Chuka kihingo kwerecha arimi bakaoa magaruruku mara thirikari kwenda kurutha kihingo gukiria arimi bakaoa guku Kenya. Ago Oparanya akiuga kiri magaruruku mara thirikari kurutha kari ya mamwe marandu mara thirikari kona imaguma mambo yatetu wewa kwa sababu Mheshimiwa Rais mwenyewe alisema hiyo itaondelewa ile 6.8 billion shillings hizo zitaondelewa kama mna debt ya ukweli, hapana ile ya Murang'a. Ile ya Murang'a hatuwezi kulipa, lakini ya ukweli hiyo italipwa. Saa hii kama wizara tumepata shilingi bilioni 2. Hiyo bilioni 2 tunataka tuangalie zile cooperative ndogo ndogo ambazo zina debt kidogo karibu 200,000, 1 million, 2 million hapa tulipe hiyo. Akiuga gukinyithia thaino marandu mafactory cha kaoa imakinyite bilioni 9. Madeni serikali saidia. Madeni imefika bilioni 6.8 saa zile wakati rais alikuwa anasema miaka 3 iliyopita. Saa hii ni bilioni 9. Serikali fanya nini? Saidia. Araye ndio Oparanya ugite urimi bwakaoa bwinyangagwa na nene barabara ugamirite na bamwe bago bakiregera itini ara ugite bakambiria tamu limiti kiria nene baba bakaoa. Sasa serikali ikija ikisema tunataka tamu limit, ule mjamaa wa Murang'a amekuwa miaka 30. Hata mimi nimekuwa gavana, nimekaa miaka 10 peke yake. Hata president anakaa miaka 10. Hata hapa gavana wenu miaka 10 anaenda nyumbani. Nikisema term limit kwa mtu nimefanya makosa.
lakini nina sababu, kwa sababu nimeshika hivi nimeshika ndio shida. Lakini nikija kwenu nikifanya term limit, wakasema hapana, term limit sasa hii serikali inataka kuingilia mambo yetu. Sasa nyinyi kama hapa mnaunga term limit au mnataka tu watu waendelee vile wanataka? Nione wale wanaunga term limit. Haya. Paranya na kuthingatanite na PS wake Patrick Kiremi uraugite thirikari nene irienda murimi wa kawa gwata mbeca imbega na kuthiria brokers barabegite bari biashara nieno kwa kagita endi. Tumwambia tunataka transparency kama yule mkulima wa mbuzi mukoro tiganieta kwenye mburi ajoka ila mburi na kawa mutia ukagawa kana choke na mburi ibo tukwenda murimi wa kawa kana. When you take your coffee to the factory, you know kawa yako yanaliwe ya bei kawa ni ipe itatoka ipe pesa. Kiatho ni giki kinya kuri na munini wa gavana Nyagamu Israeli uraonekanite gukanukia ati arimi bakao bakegwe bakiriwa na thimo na kugweta giontu gikita propaganda. Kulikuwa na propaganda nyingi sana. Na leo you clear here to me. Nilikuwa nasikia mnatalipa watu na M-Pesa. Nikajua sasa ndio mwananchi ameangamia. Nikajua hapa kuna ile tunasema kikwetu Jongo Merie. Hapa kuja nikumezi. Lakini wakati umeketi na wewe pale kwa kikao, nikajua hiyo ni propaganda. Tafadhali wakulima wetu wa kahawa, ningeomba tusichanganye siasa na ukulima. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gĩa Chuka igamba ng'ombe mbita mũrĩmi wa Mbogo. Ntuku ya narua ire Jumatano itwithagirwa turi na rugono rwetu rwa mwanya. Na kiri rugono rwetu rwa mwanya kiumia giki tugethirwa tugitagagira mantu jegie mwonyo aria akariba kuma Tharu ndene ya wadi ya Nkuene gicigo bunge gĩa South Imenti nibatariritie uria ruji ruru rwa mwonyo rwithiritwo rukibatetheria na njira kathumba. Twana mwandiki wetu Nteto urombete gwikinya ntere iu atigira na kuthingatira kaumo ka mwonyo urajurukairua urajwendaua urajitethagia na mono kumenyera mwonyo na njira iriku. Ojo ne Jeff Gituma na gichunje kia mbere kiegie ruji ruru rwa mwonyo. Kiri gichunje gietu kia mbere rigu ya mwonyo rugono rwa mwanya nituriungite ntura ya Tharu ireri wandine ya Nkuene kiri gicigo mbunge gĩa South Imenti aria twithirite tugitirimana na mariga jegie ruji rwa mwonyo. Ali nwije ntere iji kwina mwonyo jwantu jwa ng'ombe na njogu na viumbe bingi kathumba. Tharu aja kwina kinya mwonyo jwa ng'ombe na kinya juro tayari jo kutheruka ng'ombe ici ja gukunda na kinya inkulika na kinya Tharu iji o aja kwina mahiga ikwari na kinya mwonyo jwa njogu njogu ici ari na mwonyo gita ari nyuma nau ici ajaga kujonywa inde thai ngwitikite ja kujonywa nontu ici akasi agitere kwirigirwa nontu ire kethera ikeja thai ciathiri tucumbura muno mwonyo ju tuthagia muno kiri antu barabara ya Saint mwonyo ju tuthagia Saint itukamata ina customer baba ingi muno kuma na Rankubu baumite ntere cia Embu baumite ntere cia Chuka na guntu kungi gukwingi sana nikenda bomba kuizana aza Tharu ingi bakomba gukunda mwonyo nenda kuga mwonyo jojo ijutethagia muno nontu batu kinyereria tukuigwa iubia tubia na thina itugitaga kujaja tukakunda iubia tubikagita kuora. Ali nwije mwonyo juju jwa Tharu ne juju ithaira jutheri muno nkurukie meonyo ingi aja nthigurune ya Kenya kwigita ndaizite gukunda mwonyo na aja Tharu ndacemania na ataramu ndigucemania na mutaramu umwe ndethira akithima mwonyo aja na mbira ni athimite mwonyo ntere cia naria area cia Kirima Mbogo naria area cia mwonyo na thimite mionyo mingi sana na igita rira twarangirie noe ambira uti mwonyo jungi ona juri pure ambiri ona juri 99% pure so na ndini nkwenda kwira karibonde ijuthimi mutaramu na nonete uti mwonyo jungi ju muthongi ta juju Tharu naja so ni nkwenda kwira antu bonde karibuni naja ntere cia Tharu naja Nkuene wand nikenda bakomba gukunda mwonyo na ningi maisha yao jakagaruka na bakagita kiu bena bakundete mwonyo ja Tharu ama wega kathumba ja mwonyo ni jari kukuringana na kariba guntu guku amwe na ari ibamira kia mbere o ta uria tugire o kairi
monyo ijo litaga asindi point ya izire monyo gakunda monyo jojo ina ntere cia tharu monyo ijo tumika kuruga ucuru para baruga ucuru bajuju betu na antu para baingi baruga ucuru na monyo juthongoma muno kingi kinya kiri muthere pengine ukiruga muthere jwaku ugekira monyo jugachinjikara na ningi jukethera jwi na beneficial kiri mwiri jwetu point ingi monyo ijo tumairo muno kutheria tharike yetu aju kwe bange bota bakendia kwe na bange bota bageta kwendia tankubo na bange bageta cio nja ciao kunyunya tuika bwega muno kankaruga kunde kajagi nyunya kaina mwankiende gakora ndungurairwa indawa gacuru ka ngirini butikaije mato maja tuito tuturia tukaruga gacuru ka ngirini gacuru kathongi muno ndikagikirwa kamutu ka gembe nandi na igatethagia antu muno tansagi bazu kona bando nya tusagi bando no tukunda rojero onto irudo tethairia kuthiria sendi na tura ntuko chonde utuko muthenya mathaa jonde na ndu tiro tukunda onto bwa kuthiria asendi we mira ndago thona inyi mami na kienine raundi kunde tura na isagiri na onto bwa monyo jo oni keu ijo tethairia keu gakiriria gento takeu nande anu ije ng'ombe kinya cio gitara karaja ni cia kundaga monyo ntukwendi ipu utendi ona kieni giki kuringa ng'ombe ro cingei ntukwekundia myonyo kiuma ikauma murunguru ne muro na ara nkabone guru na ara mukuru ngwita kwa bamo twarithio mukunga na ndakira cio cieta bagamba kaunja kwejo kundia ng'ombe myonyo na ariko na aja kiojora guku kwa ni uranto ng'ombe cia ingiro cia atuika cia ciru tugeta myonyo kuruga turuguru kuikiria bajojo baturugia turuguru na miaka 1970s kiria ng'ombe icio njura guku muno na gutema inya tutui na ro kona kwereru ija na aria tugatema tutui twagwita kuruga karuguru hiyo ntoja tu ndajota ng'ombe ni nyunya jure ndawe ng'ombe tikajua nyitigana tu na tukarugira antu karuguru kana banandi batinyunya ruguru tukaruga karuguru tutindi tukakunda iromba ria kariba tharu na atumiri ba mwonyo nirikuwe nario nandi kiri thirikari ya nthiguru iji tukuromba inya thirikari baturetere miti kwa wingi tumbe kumianda kienine kigietu sometimes meikutha kwarite muno ya igitara September na Agosti kutha kwarite muno ku tukona antu akutha inya twina sendi sana ndi government tumiromba nandi tutetheria kwanda inya tumithikenda environment ya mwonyo ni thira isasawa kenda batikathukirira riria mwonyo rijothuka na riba tutetheria inya kwanda na thumiti support kwa king government okay ningucokeria antu ba wendi bubwega nkatho nontu igita rimwe itwari na antu baria ba conserve our environment na aja banema baria bamenya ira environment yetu na aja ntere cia tharu inkubacokira nkatho muno nontu bwa kwija kwanda miti ibejire banda miti antwire naja ni andi na ni bati kongongerwa batwa support yetu tugatinda na kongera na tuyanda tumami na tusagi tukunda monyo gwatanira nani kiri gichunchi kia biere ntuko ya rujo tumenye mantu kathumba jege ruji ruru rwa monyo nkiripotera Meru TV mbeta Jeff wagituma utakeri utuwethero ukigwa ntuko ya rujo ukethirwa ukigwataga gichunchi kia biere kirugono ruru rarigo ya monyo bithiro ngikaira tantanta tuchinto utuko bonaro ni beta Dennis mutuma muthomi monenire otama thithio ntuko naro karimbo na ngujiri ithirwa urina kagita gakega